bangambire enguuto n'entindo ebisisikire n'ebirikuzanya ruzinga aha factory y'ebitoki. Abatuura nibenda ngu hagire ekyakorwa kandi amasiko bagiine omu beebembezi baabo. Noreba koranse rukoma hariya erikuza mu nyaruzingo omu bitoke konkito abatuza bakutura mu cyaro obatufa obatubonabona oba batwitura mu iteme shine kakwate batwine kakwate nitwe nanindigo kundukuza umbanyabuzare bumbire kunakaha kamotoka kanje kakwamiraho mukina mbenta kucumanya nambwene karireho government erahuke mangu kutuyamba no kutuya okubona bono kuturuho okurugerera Abatuura enshonga egi batwire nibagigambira abeebembezi bitu tihine ekyakozirwe. tumanyisa aba district itu ntubohereza WhatsApp tumanyisa ngurgu tukaricwekere tumurukora tira kwenda kurukora mbwene hata nirya WhatsApp yanje akasheshe mpurumwa amejafar norana katarmone yeture firi abantu kandi noro rurguto nurwa hayo rwa yunura nojema babuda boda ngibajwa reflectors nojema bavuje ba moto ngibagure payment sabahe government umushoro government ekongera amajita tutwafayo twagavuga konkimwe nimwenda amajita gayintu gavuge tukurabera nkahina nibagira ngu enguuto egi yabetakozirwe nibija kujekorera abeebembezi bona tukabamanyisa na chairman RC5 na ba deputy RDCs deputy RDC akari ya workshop bariyo kuzana kaza cyankwanza yaterera municipality bareta ngu pick up ngabibiri uburore bwitaka barushikaho hatita kariyo kuruhiro ruguto rwagaraka rwatweka tukazaho na yunura abakwa yunura niyo yahacwire ekacho bya beneta hamizi awe motoke biremire kandi twikirizana ngu yunura municipality na district bate huburyo okureba ngu omwanyo ogwe bagutereza. District ya Bushenyi nobweraberi modo ningashi ekyokureberaho ekiine ebizibu by'enguuto mbi. Gasha kwa Ben Muhozi omuri Bushenyi.